मैं मुख्रमजरी दोनों भी इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनung Hutna हरिबा 360-degree analysis of news and events ता मैं आम्बू तराम लोकचरी मणिपुर गवर्नमेंट ना माँ की मसागी अकाउंट दगी लौटोक पे याबा सेंफम दगी हेना लौटोक पमरो लौटोक तुसी कोई स्टेट ना चाहिए कुदिंगी माँ की बजट पुथोक चबा माँ की फाइनेंशियल ईयर की है बता रहे कोई बजट ता कोई एस्टिमेट बजट एस्टिमेट ता है बता रहे एस्टिमेट पीरिबा माँ की एक्सपेंडिचर अमदी रिसीट लाकदा बना असुखई नी चकदा बना असुखई ने हरिबा सिगी कनोदा कोई कैलकुलेशन दा कोई ना था खुदिंग दी रेगुलरली एक्सपेंसेस मैम दी तौदा यादबनी ना एक्सपेंसेस दी तौदनी अकॉर्डिंग टू दी बजट एस्टिमेट अदबु रिसीट ती अकोना कैलकुलेट तौरी बदुगी मतुंग इना खुदक लाक्तबा कोन तपना लाक्पा तुम गैप लेबा यारक या इरेगुलरिटी ओइबा यावे है तारे लाक्तबा दिन तब लाक्पा अदबु कोई रिसीट लाक्ते है रेवेन्यू लाक्तरे फावबुदे कोई थागी खर्चा दु तौदे यादबगी फिल्म लेबनी ना स्टेट मदुगी खर्चा दु तौनो होनो मतमदा आरबीआई दगी कोई सेल लोबा WMA है वेज एंड मीन्स एडवांसेस है सेल सी स्टेट खुदिमंगना सुम सिचुएशन दा कोई ngसाई मिसमैच लेरिबा एक्सपेंसेस अमदि रेवेन्यू अनि गमनक लेबे मिसमैच सी मिट तौनुगे दमकता सेल से लोबु या पुबु या लोन मखलमनी हाइरिबसी हेंजन्ना स्टेट गवर्नमेंट लोकसलुबदगी होजिके मखाताना आरबीआई ना सेल लोबा याहलगनु हैदरो ngarang से ऑर्डर थोए अदुगा ngasi दगी होरंग ngasi जून के तारीख 12 दगी मणिपुर गवर्नमेंट ना मसागी अकाउंट दगी सेल से लौथोकपा याहलनु हैबगी वापमसी तोंगा तोंगानबा बैंक सिंग द लोइना मा खंगन खेब लेरे मरबदना होजिक ओवरड्राफ्ट ओइरे हैदरो मयामदा यामना नुंगनांगबा मा फानो खिबा रे अदुगा हाइरिबा नुंगनांगबा ओवरड्राफ्ट से क्याम कुइना लेइदुन लेरोइदनो हैबगिसु वहंग अमदि अदुमक लेरि अदुगा फाइनेंशियल नाइटमेयर मा हाइरिबा ओवरड्राफ्ट से लोइना चाहि सिगी फाइनेंशियल ईयर सिदगी हौरगा नत्रगा हंदकी फाइनेंशियल ईयर सिगी फाइनेंशियल नाइटमेयर दोंगा सिदगी हौरबरा हैबगी वहंग दुनी वहंग असिके पागम फनुग दंगतंग असि Manung Hutna स्टूडियो लेंसिन लेबिरबसी joining us tonight on Manung Hutna Manipur University के Department of Economics की faculty member Dr. Chinglen Meisnam ने हम तो Chinglen Mutaram Nokchari welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Sanaleibak Pauchi की editor Hemantakumar Ningomba Oja Ningomba Sutaram Nokchari welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh की legal department की Convenor Oja Soubam Nongpoknganba Oja Nongpoknganba Sutaram Nokchari welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan basi Oja Nongpoknganba dum lecture के Oja हजिक लेरिबो ओवरड्राफ्ट से सिसना हंदक की फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की कोई नाइटमेयर सिदगी फाइनेंशियल नाइटमेयर सिदगी हौरहन लौगदरिब्रा करीब हम थमिनगी सिगा हाइफेट मरी लेना हाइ बतारे हंदक की लोकसभा मिखल की कैंपेन तौबगी टाइमिंग से याम कन्ना हजिकसु वायरल अमो ओरिबा वीडियो है बतारे हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोकिबा कैंपेन द कांग्रेस की कैंपेन द फोंदोकिबा वाफम है बतारे लोकसभा मिखल हेक मांगजौना कोई राहुल गांधी लाकोन मिसिदा हजिक लेरिबा लेंगाक से लुपगदबा ही अमनी फाइनेंशियल ईयर से लोइखिजनु हाइबदी 2018-19 फाइनेंशियल ईयर से लोइखिजनु लोइसु लोइखरे हजिक थानी खतंगारी चंगप अनोबो फाइनेंशियल ईयर की हेक फाइनेंशियल ईयर से लोइखिबगा तोलो पिबा ngam-ngam-दबगी म्याम लाखिन मदुदा द खंगदौनी हाइबगी खोई के हाइगे तारे फोरकास्टिंग से ऑलरेडी अपोजिशन की लीडर ना फोंदोखिबा लेरे मरमदुना फाइनेंशियल नाइटमेयर से हौरे हाइगे दोरिब्रा नाइटमेयर हौबगी ममी रिफ्लेक्ट तौवी ngasi-mak कोई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की स्पेशल सेक्रेटरी निधि केसरवानी नथोक पचेरोलमगी मतुंगिना लेंगा की एनी डिपार्टमेंट एनी एजेंसी द लौरिबा थबक लेपगी थबकसिंग थबक लोकबगी है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस लोइन लेपकदबनी है ऑर्डर का सुथोकबनीना अदुगा मखा ताबा कोई रिक्रूटमेंट लौब तारगा सुमदु डिपार्टमेंट सिदगी आयाबा इंस्ट्रक्शन फंग मतुंग लौगदबने हैबन चिंबर ऑर्डर थोखिबे लेरे मसिना ताकपति फाइनेंशियल नाइटमेयर से हौबो माली करी वहम थमिनिंग की हानि की ऑनरेबल सेम बोबिना ता माना आगी मोटी वानी को माना मधु हाय दो माना थमंबा कोई की डिफिसिट तारगा पैसा से लोई म लोसलगा हेक्ता फिबो म थमंबदो मधु मंगना एस मोना पाबा कांदा मसी ओइदि सोइनम की मुलनी सरकार जे मुलनी हाइबगी वखलोन दुदा हाइबो ओरंगनी हाइना दबाइन थमजगे हलामदा अदो मसी नाइटमेयर से मसी कनो टेम्पररी हिकअप ने ओके ओवरड्राफ्ट तारे हाइबसिमदी चुमे होजिकी ओजाना पाथोपिगे होजिकी चिठी आइदो लेटर दुमसु अदु चुमने थिंग मलेरे आरबीआई ना थिंग पलेरे अदु एसबीआई दे सुमोइना आइबा मयाम मा पेरे अदु अखोगी डीपीगी दसु सुमाइन तौना थबक लोबो खोटपद थिंगे हाय पोसिदी सि मयांगी पब्लिक डोमेन दा लेर पोर अमने अदुबो अखोइना ngasi थमजनिंगिसिना मसी जे टेम्पररी हिकअप नि हाइतारे ngसाइगी इलेक्शन लेगिबा अदिगी करप कंडक्ट लाकपा अदिगी सब ट्रांजिशन पीरियड है तारे मसे सरकार पुंग फा लेतबा अदि म्याम दन मरम ओइदना कोई पिभम थोकपा कोई सिमदी कोई लोन मयाफम थोइन खले कोई मणिपुर से कोई इसागी रिसोर्स आम कना लेजदबा कोई इसागी आइ लेजदब रेवेन्यू लेजदबा दुम स्टेट अमनिना अयाम बाई कोइना कोई नि हिंगना बगितमता ngaरिसी भारत सरकार दनिना कोइना भारत सरकार ने पेकपा पैसा दुगी मतुंगिना कोइना सिनबा सिनदबा लेबनिना
हारिबासी ट्रांजिशन पीरियड हाइब तारे इलेक्शन कोरब कंडक्ट लाखिबा पैसा पिथोक पिछन यादब खोतबा दिगी हुंगसी बौदसु अखोगी एमपी सिंग खनगिब सिंगसु वासक लौदिको तांग 37 हयंग चित लौरे हारे मखा ताबा अदुगी मतुंगिना समना प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट फजना फंक्शनिंग लेतमन मरोबेदना अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट दिगी फंगबम तो पैसा खरजु फंगदबा अदुना मसिगी मरकचे न बसुंबा ट्रांजिशन पीरियड सिदा अखोइना सिगी ओवरड्राफ्ट सि अदुमाइन ताबनी हाय अदा थमजगे अदुबो मसिमंगना हेक्ता अखोई इबोबिना ताकपिरंबा अखोई लुपनी गायदुदी मागी वाखलोने मरमदी माना वाखल माना तौदि सोमरोमदा मागी ओनदी मदु लानम मंगनते मरमदी माना थममे पुलुम मयामदुना अदुम नमनना लुखरगनी हाइबिगी मागी वाखलोन अदु ओइरंगनी अदबाइन थमजगे अदुबो याम अखोई गवर्नमेंट की एफिशिएंसी फिजिकल डिसिप्लिन हाइब तार इकोनॉमिक डिसिप्लिन सी असिगमदि फजयने अदबाइन थमजगे मरमदी कइनो हाना अखोई एफ आर फिजिकल FRBM BM eko adu matungina akhoi swain tawna fiscal discipline leitaba state singda sumain tawna tawgadabni hai magi tonganba principle khara ek sina spirit magi objective khara pirise masi mai akhoi sarkar sina phajana mai pangna objective sigi lokhalapna maramoitana han gi deficit chi 16% yorbo singa sidi 6% handara sawangna 6% handara bane aduna fiscal deficit phajana lakpani na ibobina akhoi honorable XCM takpiri badu hoi madu chu magi mangdu he has every right to dream okay adu madu magi mangdu mang phang ni haibadudi okay mang ya mangna re habani mang si opposition na sumang giba mang aduga ruling na sumang ba mang adubu mang si mang phang no ba yaw ba kangu aduga mang lak na ba yaw ba kangu ni adubu koi lenga ki oina overdraft lab ni na mangak na rabra habne adubu si temporary oi ba hiccups ni masi hek phagi do banga ki oina koi thagek pa ha thagok pani ha tare sing khara thadi dum phagi habani oja center dagi koi financial assistance ka la matung da koi state ki sumagi lakhum thopar sit revenue ka la matung da masi gi situation jam thuna hiccup sip haidi thagok thagek pase ha tare masi phagi ni khambi bra oja hemant lakcharam ge kamai yengbi hojik le riba overdraft ki situation sida madui matang ru ge kumjage adu khoina nainaba ya port khatang khoyabda yengsi kaino ki hanagi chief minister haitare okay wo ibobigi lengak mamang sida leigire khojanu pamsagi magi chief minister gi period amalerame masu khoigi decade anigi keno da leiba chief minister ne na yam nuai jagiba lengak padam kan do wa khoigi yam sengna thabak tokjaba mi ne na adum claim tokjaba mi amane adu maki lengak matam sida khoigi kanogi anova pay commission gi tolop ma pigi madu ai na chum khambada 5th pay commission ongodo malen khali 6 rap 5 ni ai khab 5 matam du da madu pigi na matung da gi di hekta collapse tawi adu center da BJP government le LK Advani na home minister oi matam ni matam sida Manipur government ke Manipur ke chief minister da kanu ke nupam sa se ada kauraga wari sanaraga zagi LK Advani na maga unaraga thorok proda nupam sa sina murum son bado ai didi news ki channel u fangi mana waro gi bado marda ma kari hai no de khoi khang de ko mana waro gi de khoi u fangi madu ki pertu da khoi tha hum he na tolo phangti employees yam sathina wa mayong na ki adu Manipur sibu kamai tor jano sibu khoi sibu India na tor jala bhaw to hang ma hang na ramine hari central government na khoi da piba khoi da yeng ba mieng se madu ne khoi na khalam mi se am nuai ta bado adu ki matam do oi bo bin se minister oire a central da congress government la akanda congress government do na madu ki yeng bi ra kanda madu ki do awa me am loi kokhi tolo pibang ndagi problem se amata leitim hoji bo leitim ne okay hoji bo di congress ki matam ki wana ti ko haje BJP ki sahi ani yore ko hoji bo leitim ne bo hoji se BJP sahi ani government leire tolo pidab gi awa basti amata myam da lehinde bo hoji phawati habadi magi sahi trama gi lengak loire tranga gi lengak tolo pibang ndai problem ta leikiti adu development work myam ko u fange aduna adagi magi matam da thabak myam lowi election torom dai da logi kikinate ai ni yam kan madu objection tawis thab tawrisi kamai tawdu no sumaina mikal mea tawrisi kaino se ayam kan haibni si khana ne nabamda ado thabak logre mayam ado thabak logi bagi tolok ki mayam gi wa badudi handak ki sahida wa gadam ti mamang sahida wa gadam ne mamang sahida mekmok laudana BJP government ne puru satki ado kari no sini hoje mulais honorable chief minister N Biren or natagana BJP ki lengak sungjena lengak sna pairak pada khoi keno se overdraft yam tai overdraft March thada gi overdraft ta ho rabne bhadak ta ba hoy aduga overdraft ta ba khaksina hekta thingba na te ba
hemalakpadagi ne ba thinga is thinga jinga si dei chari je ngarang dang thokpani se je ado ngasi dei thinga ise masi chief minister honorable chief minister NBN gi lenga ki ek han ba khudol ne masi scam sathi ge han ba ne ado mayam na hangnari masi bu kamai to ba hangbi na tolok ki mata hangbi na tolok si ping ngbo dang moi dai na ai madu ai adu laksaki kai no ni अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉयीज से अदो पेंशनर्स से मोगी तोलोप से थाम दा पेंशन से पुलप पी कांदा थाम दा लुपा सामरी का अगनो का लुपा सामरी का करोड़ निको सामरी का कुथा मंगा 435 करोड़ से कोई चादिंग तो ओके पेंशन ने तोलोप ने तोलोप ना 305 करोड़ सले अदो पेंशन ना 130 करोड़ सले यामी को अदो मसिकी पोर्ट से वजकी मैम 7 पेज ने हाई लाकांदी 600 crore मैं यो कोदनी बो अवा प्रॉब्लम से लाका दोसे अदुनी अदुगी सिगी उजिक्सी ओवरड्राफ्ट टाइ हाइ जी सनम जे कयानो सिनी 264 crore टाइ ना खोइददी आइना फंगे 274 हाइबो मान आई 64 ने ना फंगी सुम्ब लाई लानबे याइ अदो फाइना फंगी 64 ने हाइ अदो याम बदी नति ओइ लंगा का मसला रगदी सी पोसिदी अदम थाइ देउना सिदी लेबे पोर मने लुरिदी ngसाई वेज एंड मींस एडवांस से सिरन मतुंगदा सी पोसे लाइने सिन खरबेबा अदा सिन कांदा सी ओइरा बने अदो करम मतमदा अमुक से हलकदगे हाइ तारगदी चाइ मसिगी से वेज एंड मींस से अतोप मगी ताम मगी से सगनोगी था मगी तांग कुन से स्वाइदे हेक लाकन ले तांग कुन से लाक्तोइ सनम जी 305 crore से लाकने 305 crore से लाकाददी कनो से लेररोयबो अखोई से मयाम की अथिंग थमी से लौथोखरनेबो बा तमसुं एदोरे अखोई एम्प्लॉयीज की तोलोब से मसी पीबद बेरा लेरे मसी मा आई पीब ngamne साम दिउ चतोरे आई दिउ खरदी त मसे ngamगसु लास्ट कनो द लास्ट पार्टा कनो द पिरकद्रा मथंगी वेजन मींस एडवांस द पिरकद्रा अदु पोर्ट अम लाए अदो करी मरम दगे कमाय तौतना तारइनो हाइबदुदी ngसागी आइगी मियंगा मिगी मियंगा दम खर खेननी खेनबसी अखोई याम येगदसी ओ स्वाइ तौना इलेक्शन अम थेंगनदोरिको सेंटर दा अतोपा अखोई लेंगा अमना पायरक पसु याइ पायरक तबसु याइ देन अरगी ट्रांजिशन पीरियड अम लैनिको अखोई कमाय तौगदगे अदुदी सेन जे कमाय तौना अखोई nga थंगबदे कमाय सेनगदगे हाइबद सेनगाव पानरी ने पोरमा सेनगाव पानरी सि मोंग सुमना पानदब माले अखोई उबै वानिको कनो दे ओवरड्राफ्ट तानी अखोई रिसोर्स लेते कम लेते तानी अदुगा सेन से थिंगम द होती याबने अद हदक सिना कमाय तौं तारैनो ना ngसागी अम लाकपदो आई ngसागी अमदा थजिनदबदा आई अमक्तंग रिजनेबल ओबंग हाइजगे असे मणिपुर की ओइनने अतै लमदरी क्या तौदे थबक्तगी पोथाबसे मार्च के ताम कुरा माथोइ एम्प्लॉयीज जी आया बलै बात अखोई टुए मी साम हेन पोथाय हदक किसिदा रिटायरमेंट मी साम asi मोइना लाख याखै पुबु यावे मागी कनोसी बेनिफिट से लाख याखै 50 लाख वजागा 50 लाख पुर सकदमनि अरे पुलिस ऑफिसर मैम याम 50 लाख मैम पुर सकदमनि सिगी मी साम तो किताडी करोड़ क्या न होय तिंगदो जम तिंबियो करोड़ क्या नि हो सी पोर्ट से अतै स्टेट लेते है बदे अतै स्टेट अखोइदी अखोइ जो दुंगारे को कर मतम द फेब्रुवारी की फर्स्ट वीक नदगना गनो की मार्च के फर्स्ट वीक ता मयाम ना हारिनी नोगी मणिपुर सिबु अतै मतम द अंगांग पोक जाला स्वाइन पोक हंगिन मैम हंगै ने बसे अखोइ सनबी अखोइ कनो सिबो अदो होजति लेत्रे को होजति समदोनरे अदो अदुगी ममी दो होजिक तारी मयाम पिखरे अरगदी अखोइगी कनोगी पुलिस मयाम लौगिबगी अरगदी कनोगी फॉलोअर मयाम लौगिबगी पैसा जु जित ड्रॉ तौरइयो सेल मयाम जी ड्रॉ तौरपनी ngसाई तोखिबना अखोइ कनोदा अखोइ ममांगी मार्च फाइनेंशियल ईयर तोए अदुगा सेल जी ड्रॉ तौबदी ngरा नारा तौरपने ड्रॉ जे खंगों तौरपने मयाम जे जमुन तौरपने अदुनो ओइनि ना इदि खल्ले अदु मसी नेचुरल ने न हायरसु याय अदुगा मसीगी पोट मयाम से उदब करिगिनो सिनि खोयनो उदब करिगिनो हाय पोट म लाए उदब से आई उहम थोपने आई स्वाइ तौना रिटायर तौरे स्वाम तौना सेल स्वाम सटकनी अदुदे कमाय तौना खोइ मसी प्रिकॉशन लौगनी हाय पोजे हुजके सिगे लेगा की गवर्नमेंट की कनो ट्रांसलेशन थिंगा कांदा लेगा कमाय चलाय दोनि सिंदा सेन जाउदना लेगा चले याब्रो आई करि चादोरिगे आई कइ थंदोरिगे अवाम तांग कमाय तौदोरिगे सिनेबा अकोबददी स्वादा खोइ प्राइवेट बैंक चलाय मैम जगी पु फिम लाय वानिदा अदु यादेबो सी गवर्नमेंट अमगी असोइबा आई थौसेल अमा लैब्राइना सिंगनै मसीमा रेक्टिफाई तौगदबनी देन अतोपा अमदो आई थबक केनोगी मथांगदो आई मथंगी राउंड लाके आई सी याम सांगना लोबो मालेन खाले आई मथंगी राउंड लाके ओके आई उजासिना दवासे गुजा कमाय यंगबी खोगी हंदकी चही से की फेब्रुवारी थादा पास तो खिबा खोगी स्टेट की बजट एस्टिमेट है तारे मदुदा ऑलरेडी सिबु मयाम सी
खलहौदबिदा बजेट से पास तौखेना अदमा यंगबीब्रा अखोगी बजेट एस्टिमेट ता हंदक चाहिए एक्सपेंडिचर से 16,041 करोड़ से एक्सपेंडिचर होइगने अदुगा 14,635 करोड़ से ना कोई रेसिट होइना कोई इनकम चांकनी हाइबगी सुमाइना पागिबनिना मा कोई एक्सपेंडिचर पा मतम द वाना पा होयन हाइबि दुरबंग साइ ओजा हेमंत ताकबी बतारि कुंथ्रा मथोय द मयाम मा कोई थबक तोनो गिबसना मोगी सेन मोगी ड्रॉ तरकबसना हंदकी फाइनेंशियल इयर्स दे तरकबसदगी मदुगी खंगचिंग चिंगमाय द पम खंगदौ तरकबन ओइनेना खनबिब्रा बजेट तमसी रिफ्लेक्ट तौदेना खनबिब्रा अदरवाइज कोई अनौब लेंगाक्सीगी लाइबा कोई मिनिस्टर बोयरो एमएलए बोयरो मोइसे इनएक्सपीरियंस ओइबा इनएक्सपीरियंस ओइबदैने न लोबिदोरिब्रा नत्रगा मसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट न लोबिब्रा कमाय यंगबी ओवरड्राफ्ट ताबगी मरम से मसी हुजगी थोइबा थौदोक से मसी हौगिबा मांगी डिकेट खरसदैदा हान बनी हाइबसु याय अदि बैन गा डायरेक्ट तौबसिदी मसी मदी ममांगी मतम दसु मसीदी थोपसी थेंगनगी दे डायरेक्ट बैन तौबस सारगसु बैन तरोकते बैन नेत तौबस अदुना बैन तौबसिना अदु मसिन एविडेंस ओइरगा मसिन ताइसि कैनोदा फाइनेंशियल डिसिप्लिन दा असोइबे लेरिसि ताइने आइना हाइजब नतेको आरबीआई ना हाइबने न लोबे याय आरबीआई ना तौरिसि कैनो मॉनिटरी पॉलिसी येंगिनी अदगी मागी लिक्विडिटी से मसिगी मैनेजमेंट सिदा यामना कंसर्न ओइबनिना मोंददी ट्रेमेंडस प्रेशर लेबनिना मागी दी थबकसी अखोंथांग से लखलकने अदुना मसिन एविडेंस से तुम ओइरबने फाइनेंशियल की मिसमैनेजमेंट अदो फिस्कल की इनडिसिप्लिन खरा साइड लेरे हाइसी कनागुंबा इभन लेमे नंबर बहुत अदुम हाइराने मसि एक्सपर्ट नतब अदो ngसागी मागी इनएक्सपीरियंस हाइबदो मदु प्रॉपर्टी अखोय आउटराइट रिजेक्ट तौबदी यादे मदादि खरा सु लेगने दी अखोगी एक्सपीरियंस से चंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी एक्सपीरियंस चंगे मदि हिसाब तो वाइसे हिसाब की मरमदा निथिजना खंगबा मदि दुम चंगे कोइना हाइनबा युमददी लनाय ओइबा वाददी हाइनेबा कोई नुपी से होम मिनिस्टर ने कोई नुपी से फाइनेंस मिनिस्टर ने हाय अदो लेबाकी ओइबा वाला कदना नुपी याउद्र युमान बाय हाइदि कराय वाय दनो कोई या मरोइबा पोट खरा वाले अदना मसिदते कोई थिंक टैंक अदो डू टैंक अनि मक्सी दरकार ले फाइनेंशियल मैटर दा डू टैंक अक्तना तौलेरगदी थिंक टैंक याउद्रगदी प्रॉब्लम लाकने थिंक टैंक दुदनी कोइना ngसागी इन एक्सपीरियंस की वफो मन लाइसे मसाइ सिदैना कनागुंबा इंडिविजुअल लनाय मियोय मखक्तदा मसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दai फिक्स तौदनिंगदे मसी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ने कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नि गवर्नेंस की अपुन बोली यंग कदोरी ने अन सोमदा आइने सुम खंजरी ने लेमै यंगदा खुनु का बायदो सोमदा खोगी जगोइन वाथुक ओरिङै अदगी जगोइन खोइ पाउ ओरिङैदा सोमदा खुनु का बा खंगौदबगी पोट म लाई एबु जिक्से अन साइददी खोगी मोबाइल का सुम पाइनबा सिदैदा खोगी मोबाइल की बैलेंस लोहर कांदा लुपा तरा भक्ति पुयाइदन अद लुपा तरा दसु पुखर कांदा खोगी इनकमिंग दी यारगा आउटगोइंग यादब अदुगी फिल्म दुने बलेरिस द मई दा हारगा ना खोगी रेड अलर्ट से कुइरबनी लावरिस रेड अलर्ट इदी खोई खोंग बसे पीबा खोंग बसे कुइरमने हाइदि मसी थोकतोरे सी खोंग म कुइरे अन हौजिति करमाइ तोरे ngasai magi balance tu loy hamina hoji mai mut le hoji darkar lai se research to busine research si kanana to research to dring gai masi yaroi dori ne ada research to na bo hona bagi marki timing is da kogi tolo pidaba adagi koi matam khara tolop si kogi pidaba thingjan ba yai natraga koi thabaki ban to ba khopaga lai se aina masi sum khanjabada bhimna sarga koi sokoni na toilet changbado adugi film ne victim de myam oidori ne aduna koi matang matam dugi koi na wakal khalodana short term gain jasin long term pain olakani se id discussion series of discussion budget related natraga sentungi related ayam haizaki aduna hojik se lairiba sentungi film sa masi we are heading towards financial collapse the financial collapse ki kari lakani masina mu henjang gargadi masina matam chana koi lying haudragadi ke koi virtual anarchy thokadoine financial anarchy the fiscal anarchy thokadoine masaj da koi kano na haibedu sai BJP ki spokesperson na haibi ke temporary hiccups ne haibi adu magi fiscal discipline sidi yamena fagale haibedu hanagi mamang gitu so indicator na yeng badadi khan kai fagalame heka koi sinaram dai do adu hojiki ngasai du kano ormale ko fiscal responsibility budget management act na piri ba magi limit to madu koi gi madugi makha da bokta puthaba ngame haibo oramani koi fiscal deficit se sai do ham baidu kaya da dagi haibi no kai 16 dagi 6% dan dere haba
ado masi lan gane haidi ngasi bokta koi fiscal deficit koi 6% se masi de koi FRBM na pi de FRBM na haidi di maru na mapung da 3% sine haidi magi piri se magi adugi magi fiscal road map lay adu Manipur sarkar gi su lenga ke su fiscal deficit se 6% jo makitang soina ba lerang mani koi kanu na pa da BJP sponsor pa da cry wa khene ba lerang mani hosi government sine su magi budget ki koi paper presentation to matam da document presentation to matam da su fiscal deficit se akoi di yam handare hosi haidi 3% ki makha da ulai dana even 1% madugi even negative chatpa matang ga su dum yawra ibane haidi yam handa khaba ado fiscal deficit handa bai sa masi minus plus ki makai digi yam pazaba news ne ado whereas miyam gi akoi gi social and economic infrastructure adum di yenga di masi good news na te ram di deficit khudi mangna phataba porpa na te ado koina darkar lai ba deficit akoi handa na bhona ba expenditure compression torga handa duri ne ado aina ngasi aigi angang narak pagi ade angang bai tamna bagi darkar lai ba mayam sa masi gi aina madu ngamna bhona ba chana na puna bhona ba matam da aina ahen ba expenditure darkar lai ba matam da ngasai aina si pujage hai ba sa masi puja bagi koi limit to koi ek na limit tok salak pane ade FRBM ek se masi south di matam amada di masi draconian ek ne hairamim ne financial draconian act haidi pu bagi limit se thambai si welfare state amadadi masi tohum thokta amane ba adubo laiba ahongba magi fiscal reform programs ne maram oina ka dorge da expenditure si compress tawna na pixel lan na bagi possible la ine even koi ngai Raj na habi ki ba mana tawri ba expenditure ki proposal andaki thammi ba 16,000 crores 16,000 crores to Nagaland ki jo koi ne pi ibne nimthang nari ba Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya ta ki su hena pak pik pa yam squeeze tawra ne kari में तो याव दर बने कोई डेवलपमेंट की अदे कैपिटल एक्सपेंडिचर अदुदगा थादा रिसीव अदा अकीब फंगना हंदग्रा बने अदुना मसिगी वाफम जे आइना हाइजब नतबा बजट की पेपर प्रेजेंटेशन अदुई मतम दुदा फाइनेंस मिनिस्टर मसामलसु मसि एडमिट तौर कांदा कोई सेंटुंगी फिल्म जे वाइ से हाइरि बने अदिगे कोई मोइना 15 फाइनेंस कमीशन दा मेमोरेंडम पिबा मतम दसु कोई मसिदा पल्लिबा ख्वाइदगी मरु बा वाहि खरा आइना लोखत तारगदी क्राइसिस अहुम जे तुरगा दम चले adana masigi maroiba horpham si aina khanjabadadi koigi leiriba plan amasung non plan expenditure se masaida magi non plan revenue expenditure na leiri se masida koi avoidable expenditure haina khar leine masigi seida koigi monitor tawdana day to day cam balance lemi adagi sarkar gi magi treasury da magi sengau seida ngasi kaya satkre kaya lem hori haibase numit kudingi day to day da masigi e pause ngalaitana koigi honorable commissioner su manasu kogi tangai federgadi masisu loba ma change ade finance minister su madu idea lei adu ergadi kai waida masi hongba lei hino si kharang khai dum check to ngamang badam ne sima kogi masima magi lenga ki part kitang ma faida check to ba control to ba sigi matang ji khara water washing soine lermane ado ngasidi aina masi wahai wana haijabi wani madidi chap chaba evidence to di makoina kogi magi lenga ki maiki digi authority ki maiki digi madugi explanation ma pira kanda official explanation pira kanda khangadam ne adu su bo khangba leite haidi masigi usigi film je lure haibasi ai mamang da yam to haijai ko aduna yanan ba koi lenga ki thabak si aina to honjeningam ba se yam to jajing si repeat to risa go to Delhi se masi khwadian hana darkar lai bini se yam to haijai tai te topa BJP na panba koi Tripura khangde Assam khangde makoi su yamna fiscal liabilities yam chauna leikhi ado makoi sigi liability si leiba matam sida yana na moi white paper puthona ba khonara kanda white paper sida da what went wrong masai koi kanona BJP spokesperson hariba mamangi lenga ki matam da deficit am da mi natragana koi gi magi debt outstanding hatare ton bagi changsi yang wakalami ka hairi se masi wahai oina natragana kana guma mana la na piba mot ki mahota masi ai boina puthokadam da ai boina puthokanda masi gi manungda avoidable expenditure I did non plan expenditure sta kaya am hen jana tawi tawti ade utilization certificate tha tabgi matang sumba na singba ko gi magi receipt expenditure da lairiba ohongba ahoba mayam ji sini ko ador gadi
course corrective measures haitare masi sumaina layeng agadi phagadamni haidana madagi kanu mayam se koi document base putho kanda madugi yufam da center dagi su koi thong tindana takna gadabune madu takna kandu dani makoi music 7p pibanga miba adagi ataite koi development gi activities khrang hai moin tawanga mis ada koi manipur gi di madai du da koi aho basi leire na niam haijabado madu hojiti chapchana hojiti thoeba ano ziki sigi band sidi yam sengna harakanda masina thorla ko deba problem si kaino da aina ujabada di masina financial collapse mas sorom da sanghala kani even ko zik ko na hariba ways and means advances madugi mathak tu da ko yamanta na harise overdraft lai overdraft si isam tamna nate overdraft ta duri si tari si masi puduri ne pubu matam si sendoi si wang doi ne overdraft ta ga di sendoi si interest rate charge to rise masi hojikti kari hainer ge ko repo rate harise sigi 2% mathak da pirak ka dori ne aduna kogi pusan badu kok na bang pusan ba adi pusan badu singna pusan ba aduna koi paisa to lo har gadi puba lep kan odu lak dori ba ko puba lep kan odu adi ama musik do khiba amu puba amu aduna sige kogi magi business circle sa masida thu dana kogi magi kari hani debt traps deida kogi madu thu bagi posima lak dori adu ultimate victim di koi miyam si oi dori ne okay ultimate victim di manipur gi miyam maru ina koi government gi employee sing kogi gaitare koi salaried oriba sing natraga maru ina koi pensioner sing mayam se su yam chauna chaithing pangani aduga mayam bill kai ga dagi lenga ki tongan ba tika sing bill kai no ge damukta laijuruba mayam am suning ba kai bagi yam chauba news ne tare aduna financial nightmare mangak na ba ma diyaure mang na diusi lenga khatana tana lenga ka maril na ba haiba tare mayam am di lenga masri da mangak na ba diyaw duni misam praja yauna masi awab se saru ya duni adu masi athu matam da loisalak pa yai habagi thajba am di laiba khogi थासिक तारीख को माथो फावसी की मनुंगदा हाइरिबा कोई ओवरड्राफ्ट की प्रॉब्लम सी सॉल्व तौरबा या है बगी वाफम इवन डिसॉल्व तौरबा या सॉल्व तौबना तब डिसॉल्व तौन की मांग की बगी पोट हाउ लेबी है बगी वाम से फाइनेंस मिनिस्टर ओरिबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना सुगी एक्सक्लूसिव ओइबा मीडिया कोई उनबा अमद मीटिंग अमद फोंदो की ngasi ngasi ma फोंदो की बदले रे दुबु मदु सुक थुरबा तेल मत मसे करम ओरकदो न है बगी याम चाव हंग अमद लेरी ऑन द नॉट ब्रेन तलुजे के ब्रेक टाइम थंजर के इंपैक्ट न्यूज़ मिंग ताल लेबी Welcome back to Embryo se Manung Huna ni 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Huna tangasi khana jarbe basi Manipur government gi account da tariba yam chawba awaba have target overdraft he na se lotho bagi awaba tare WMA haina riba ways and means advance se lengak na koi khuda ki oiba se na gada batha khuding regularly se gada sem se leita badagi RBI digi loru sem ne du he na loru badagi hojikti makhata na lobu yaro hedronga si dagi pungtung thin jangre adu la liba था सिगी जून के तारीख को माथोई फावदरी हारिबा प्रॉब्लम असि सॉल्व तौरगनी डिसॉल्व तौरन हाइबगी थाजाबदी पुति चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर न फोंदोकपदी लेरी अदुबु मसि करम मोंगदा ओथोरकदोरिबनो अदि अमु पुथकी भाइबसि मथंग थागी हाइबदी लाकदोरिबा थासिंग द मदुगी अवाबा चैथेंगदी तोलोपी बदनि खंगदी अमदनि खंगदी सोयदनदि थेंगना दोगी माले अदुबु मसि होइसे ओवरड्राफ्ट तु सिंगदोखिबगी कोखिबदी या अदुबु मदुना मरम ओरगा मखाताना चैथेंगदी दुम दुम पीरगा लेहोरगदा रिपल इफेक्ट तुम दुमक लेहोगदरा हाइबदुनि अदुननि कोइन हंगजरिबो वहंग कोइगी overdraft sina financial nightmare si start torobra horobra haibdugi wafum duni mathang ki question se BJP ko ja nongpong amad lak se ngasai ojana budi thambi gre ngasai opposition ki leader okram bibo wena phongdoi bo wafum dudi makogi matam da chahi tara manga yam sang na makoina palaba matam da sel gi crisis se thana mabni na overdraft se lane habje man ubadagi madu haibo rongani habi wafum di takpiri okay maduna कोई पॉलिटिकल चार्ज हम ओरगा नत्रगा असिंग बम ओरगा सु मदुगी हादि फाइनेंशियल कंडीशन जे फतन दम थलम हाबगी मदुगी वाफम दु लैरगा हादि हानदगी सु दम फतन लैबनिना अदु हौजिकी ओइनदि हंदक फेब्रुवारी था दसु पुथोकपा स्टेट की बजट नि हारिबे बजट 2019-20 की बजट सिदा 16000 करोड़ सिना एक्सपेंडिचर ओइनी 14600 करोड़ सिना कोई रिसीट ओइना रेवेन्यू ओइना लाखनी 1.1 लाख 1400 crore मुकी डिफिसिट लेनी है दी पारे अदु ओइ बतारगसु कोई बजट सेम मतम दा हारिबा सुम मखल की क्राइसिस से लाख पे ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन से लाख पे है बगी मसिगी फोरकास्ट है गदरा हाना कोई की फाइनेंशियल एनालिसिस ता होद बा ता वाट पो इदुरा कमाइना व्हाट वेंट रॉन्ग है तारे कमाइ यंग बिकरी है बिनिंग बस जब व्हाट वेंट रॉन्ग है गदी कईम तब कोई की मोतरी कोई फिजिकल मैनेजमेंट से दा फिजिकल डिसिप्लिन से दा कोई सरकार से दगी असुबम त लेते ना अदुमाइन थमजके अदा कोई गसाई ओजा कनोना ताकपीबा आई बोइना हारगसु कोई हुजिकी ओजाना हाइबिरिबा कनोसे स्पीच ऑफ श्री युनाम जोइकुम मागी डिमांड फॉर ग्रांट्स 2019-20 दसु दुम सेगना दुम मागी पैराग्राफ तिगेन सुम पल्ले
mana policy sorry paragraph 9 da policy lupa crore lising ahum changa mawdrama thoisi 14 finance commission di akoina paraga leiba posin di finance commission masagi report yaujara posin du sakana pirak ta bai tare ana punna lupa crore lising ahum changa mawdrama thoisi somaduma soidare adi mu hanagi atonba mayam do madugi interest khakta da punna lupa crore chatri ka kuni pan gi maya se chat bai tare ana sumba masigi deficit tari ba mayam sita sena gadi ngasi ngarangi wan nateba yamna chronic oi ba dumba sanga matam digi la ba dumba masi lying ba horei ni haitare akhoi gi sigi sarkana handaki akhoi manipur da paliba BJP ne luching ba alliance government ta si masigi fiscal mismanagement mayam nei ba fiscal gi yamna chronic oi ba dumba laina du lying ba horei ni ba lying ba hokpo sida khoi mi da chu kitang mo henjen ba kocham ba adudi adum lying mongda adu maram de lying hoju ji puta senai hoju ji muchu koi lying ina do maina pa bi ai na okay ara lying in manung sida kitang magi kare henjel le haiba lei ba situation akoina haibigi wani ubangam da situation mayam sudum leine ba imponderable sai batare imponderable suna madura pirak pa impact khara so dim ki leigani ana fajana pare haraga su fiscal discipline laina chale haraga su kadai wai dino koino khangoi da koino urda bising taramba kanagumna soidena haidom baigera nantu bostu mi yaunari na chumna discipline laga su hairiba koigi lising karo lising om changa mawdrama thoisi leigre adi mathukta chahi khudingi lupa karo chatle ta kunipan interest oine pile adigi adi mathata tamuta repo ta paraga interest mo pibi adu baina sia chronic oi badi sisum laing apodagi ngasi di koigi hana deficit le hoi tamana budi tak pe deficit khuding ma phatta bana tena a deficit chu beyond control la ga di madu chu ai mot di madu chu phatta ba deficit na haining ba ana masagi 16% yong na puthara ma ba adu du laing aktana phara amatung da asuki mati wanga thangalai ba deficit yam no handara thami bai tare adu ngasi budget ki matung na chu ojana tak pi re 1,400 crore katan to maina deficit ul lena adu opening the 2,200 crore laibani na aina min adu bojala handa ki closing the almost 4,000 crore ki deficit laini habagi aina thamjaningi na already aduki mati wangna handana wana thamo phim du phagalaktana hojik akoi gi profitable sumaina technical tamadi kari economics tamadi kari haina haidon deficit si yamna profitable ba akoi gi deficit amagi mong da pukhalaba matam hai tare aduna aikoina aina thamjaningi na hairi ba siuma film asi lagna ba hona badang sagi fiscal discipline yaudana proper management yaudana sigi film sidi lakpa yaroi adubu ngahang sagi ain sai hajabu dumaina sikana go mukhan singa jen biramba natraga nantu ba kitang nantu re koi ainu ja hikap ne na adubu hogolaga chatpa ya poni na adum hogolaga soidam ki chatkani aduga hoji aikoina sakana ngasi akoida pibirakpa koi party da pibirakpa ita report metu ndi yam thuna ngasi dagin nimit tara mukim mangda ngam hena su ngan biyai si mangda sigi bench di soidam ki lokthokrani okay lokthokragani aduga mayam chingnari ba ben lokthok to se khoi gi ngasai gi sales se hanjalam matung da refill tawr matung da oidong wale masana adu moibam da pesa pi da di mi gi pesa adu ba khoi overdraft ta halai ba overdraft tar matung da overdraft se yam kana facility ne hai tar ai lejeri ba balance to gi hena lokthok ya ba gi facility makhane OD facility hai se aduna OD facility RBI gi rule gi matung yang ngasai financial discipline wat pa male habi ofum si zai de khadang lakse gi ja jan de discipline yam phajana lai di hairi adu khoi sumaina ban toksal pa gi reason se ahum khak pi ahan ba reason se da koina lauri ba sempham se khoi gi limit to for example 200 crore limit ne hair se Manipur state ki oina adu 200 phar ga so only 100 crore khatang koina low batar ga so madu 14 days hena loksal tar ga di 14 days hek hen gi badam madu ban toksal pa gi ofam am le re makha tan lob yadna ba natragana atop rule amadana hairi china ai gi lejeri ba limit haibata ngasai lit akoi 2,000 crore oiba targadi 2,000 crore dagi henjen na loksan gi targadi adu da su amo akoi gi makha ta ba logbi yadana bagi ban toksalak pase RBI ne torpu ya hai adu na tragna koi quarter mata tha ahum gi manung da hai quarter li yam matam da tha ahum gi manung si da financial year gi quarter amada 36 working days se ngasai gi overdraft se lesson targadi madu da su makha ta na paisa pi dana bagi ban toksile haibani haibadi akoi gi financial discipline se laita ba condition ahum da koi RBI na ban toksel pagi wafum se leibani na koi Manipur gi overdraft tar kuma tamda makha ta na se lothok ke na ba ban toksel pa habasi financial discipline phajadre habada da ta da prasin adune ngai thamjari se chronic oiba disease ama treat tawbada kidang hando onji dum leigine ana chronic oina laba dugumba laina du financial
indiscipline leidana laba leina du phanabagi hona bada jaga macha macha khara da sumaina kitang handu onjin leibagi wani aduna hojik aino hojik haijari duni ngasi dagina nimit manga tarase sanga badu nimit ta ne pa se tang kun ma tu kun thoi swai gi manung da di masagi soidam ki ben lokthoni akoina tole si chawrana pi badra kale chawrana si lokthona bagi dam ta chani humranga ako chani humranga mu adu maina pi ga di ben lokthoni adugi lokthom matung da akoina darka le po sing du makha na hodi maram di ga ino kan da ino sai jabdo mani transition period hai bata election ko la ke ba ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯡ 17ꯇ ꯋꯥꯁꯛꯄ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯣꯏꯗꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯃꯛꯀꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ सरकार कई तब यागदगी कई तौ हसीबसु अखोगी तम इकोनॉमिक्स यावीरीको सुमायना सरकार दे सिमा तौसी हाय पोसिंगसु दुम पिबिरगदी मदुबसु याम चावबा अखोई कानबा मा ओइगनी हायना माइन थमजै ओके मथक जै ओजा हमदा लाक्सि ओजा हजिकी वाफमसि याम थुना अखोई सोल्यूशन दि प्रॉपर यावी पीएम ने हबने दुबु अखोगी आरबीआई की रूल्स की मतुन यंग तारगदे अखोगी बैन अखोई मरमसि मरम अहुम पिबदा नुमि 13 मरीनी कोई सेल्स लौसन बा अदुगा मधुबौदा सिंदोरत बतारगदी मधुदा बैन तौसलप नत्रगना कोई आइगे कैपेसिटी दगे आइगे लिमिट तगी हेंदोकना 2 times financial year अमगी मनोंदा 2 times तौसलक तारगदी मधुसु बैन तौसल हैबनी कोई कंडीशन से अदा इदुदा वरंदो माला हंजन हंजन ना दो ओवरड्राफ्ट हाय तारे हंजन आइगे लिमिट हंजन हंजन लौसलक पसे अनि उमलक सुलकदगी थिंगजलपगुंबा अदुंबा ओइदौदी माले अदुबु होजिक्ति मसी डिसॉल्व तोरने हैबनी अदुबु डिसॉल्व तोर मतुंदा सॉल्व तोर मतुंदा और कदौबा कोई साफु सिंग चैथिंग सिंग से कमाई यंग भी कई है बिनिंग अदुगा नाइटमेयर से लयन खंबी ब्रा लैतिंग खम नाइटमेयर ngसाइदी नाइटमेयर लैति हैबी ओहमने हैबी कोई बीजेपी ना खंबी लायंग बहर पुदा कितंग थेंगना बन तुम जा आई हान बगी आई अंद कंदो जगे हौजकी अथिंग म थमई ब पॉइंट ओहमदो आईदी ओहमदुमक ओहमक सोकपाइन खले खोई अमतंग नतिको खोई ओहमक सोंग खले मरमदी आइखोगी ओवरड्राफ्ट ताय हारिसी 264 नतगना 745 सिगी कनो सि ओइने ओवरड्राफ्ट तारइने हाबदी क्रोर सनी गो हमफु ग मरी मंगा सि कोई सोक्चल हैबने सि योंना ताराबने अदुगदी गसाई पॉइंट दा अहम दि यारिबा क्रोर सनी दगी हेलगदी ओवरड्राफ्ट तायना हाबिरदो सि सोए अतोपमना अखोई मार्च था दगी अखोई कनो से सेंस दम वेज एंड मींस एडवांस दगी सोक्चल सपसे सलाबने अरे मार्च लोबदगिना मार्च मे सुलाय दगी जून सुलाय थानी सी अखोई पुरा वामदा थामसी मांगदा सि हजन हजन ताखरबनेबो अदुना अनि रगाइदो सि अनि रगाइ से दम तायने खलेबति सिसु लेय खले अदुना ngसागी 14 days दो ngसा 14 days दम मसी हेन ग्रेने दम लवे होय अदना अखोई मणिपुर दि मसी ओमके अवाबा से मायोंगना बने खले अदगी अवाबा सि ngसाई अवाय मतांगनिको येंगसि मणिपुर गवर्नमेंट सिगी सिदा करिंगमा तो थोलप याय सि वार्निंग दि लोइ लेरे ngसाई सा चिंगलेन स्वारे बेल म पी लेरबनिको अदुगा मसी फरनबा मेजर दि करि लौदुम तोय अखोइना मीगोंदा मराल सिगुमसे होजिक सदम हाइगे थबक हाप थिंगे नद्रा अतोबा म कदोरे सेन काटोप थिंगब्रा आरबीआई न थिंगबनिको स गवर्नमेंट अखोई कनोगी डिपार्टमेंट मैम की चेक काइब खोप मतो सिदी कंतो काइब यारो खोप यारो मतो यारो ना थिंगबुदे म बुदि लेगरेको लेरगा अते अते डिपार्टमेंट मैम की मसा मसा मैम की सेल काइब यारो है से अखोई उजि उद्री अदगिदी मसागी कनो से थबक हाप थिंगबसिबु आई हदक किसना आहान बनिको मसी से आई मसी पॉलिसी बो हम तोपाइन करी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी हम तोपाइन करी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी ओइतारगदी कैबिनेट न लगुदब वारेमने बसे मसी मांग दगे दम सनरे मसे अतोप स्टेट स्टोवे अदो सीडीपी न थोई से कमाय तो कई थोई नो है पोतुमा अखोइद याग अइंगोद याम नुंगनांगबा अइना खंगजदबा अइना उसन मंगमदबा पोट भग लई कई की डीपी थोई नो सिनी फाइनेंस न थोपंगमी फाइनेंस की सेल थोकी फिल्म जी फतरे फतब मरमना अखोई सेन थुंगे इन्वॉल्व तोबा पोसे सिंजे कनतन थबा हापको म तोबा अदुगी यारोय खोलोय सी फिल्म फत्रिबो होइना सी थोप याय किम काई थिंगबा याय डीपी न थिंगे लैने बसी पोसे करिगिनो तसेंबैदि सी फिल्म से लैरे जे होजि कैबिनेट फमगा खनबा नैनबगी तंगाय फदब लैरबा पोट मने कमाई तौना डिसिप्लिन ले हाइदनो मी थिंगे लबु डिसिप्लिन कमाई लेरे मीनो सिंदा स अखोई गवर्नमेंट लादी लांदबनिको अदो अखोई नमदना लाहलन बाइदोनी मोइना हायरदी यारो है वंदा अइना पारिसी सही अनि हेलाबन सही अनि भाई पाराबने सी करावाइदो नम सोइना तौरिने
ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ lupa crore asuki economic package piu hayo pose or na sale piu hayo se South India masa mayam ji phara ba man nasagi resource marang kaina le mayam ji loi hire lai prime minister unai ado piu hai Bihar ji special status ko kano the category salalu pressure tori me government prime minister tori ne ado akhoi Manipur gi karamba chief minister na akhoi gi economic package bu lising manga khata piu lising hai khata piu ga na hai ba le akhoi miyam kari gi hai de gi singa akhoi sel thungi phim phati akhoi na mayam na hairi government nam layu mai tokjen yaroi hai wani da mayam na haina gidai na hawai a center da BJP government leire Manipur su BJP government leire sen dong ya wa ba leire roi hojik leire khudi thire ka dogi haino sini ya ponte ba ai BJP government ni ma center leije akhoi sida Manipur government haraga papi da pi ya ponte ba atoba ise ke hairi ka mai tongni akhoi song sokpa Nagaland su leire te ti mayam leije di hairi ka mai tongni adu orgadi maram sana sel sinar kanda akhoi na akhoi pose ko na de yadi akhoi na noina piri pose hega piu haibudu haina ba tangna bam change ba tangna ba sang kanu da maram amma natra maram amma da moina pirak pa yai hojik su ngasai department mayang gi sel mayam lakhine ba hojik lakhine ba hojik senji ngasai transaction period oi bani lak tabu gi so wabam oini ne ba kanu gi su lakhini caps gi su da kanu gi akhoi gi kari education gi su lakani sarva shiksha abhiyan gi su lakani then adagi di akhoi consumer affairs food public distribution pesa su lakini agriculture gi lakini horticulture gi lakini mayam lakini ba lai se ngasagi magi lai ba pot de param du di amada mai magi lai ba hetu gi makha da sina ga da poto Manipur government na sen thong phim phata bani na mana sagaw am da pulutin sile tizilla mana khaira sina ba ba sibo financial discipline ha ga dori bra ba am da habi uneras habi oba ngasagi rural development ki PMJSY ki paisa mayam laki kui di ko khoi gi March financial year gi loiram dai da laki bane bo 1500 crore me laki bane adu crore me adu gi du moi adu gi sai kanu da PMJSY gi thabak ta loi sina gi ba pdm kacho pdm ada employee mayam gi kanu da khoi gi kanu gi khoi gi ga dare mahur ki department gi sungai ko mo de laki paisa jing ji moi thada ga da ham du da moi kacho thada de ngasagi sangau jadi pulap changal le ni sang kanu da ahan priority yenga pi ba se Manipur government ki adu masi sigi chief minister kanu gi khoi gi chief minister NB ngi wafum na te ko mamang su toy ko sangau am da thamaka da mai magi matang gi pi bo ina toy madu gi do si financial discipline nga ko na te yana ba po ne khoi ji khudam oina ha da degadon ka pa ga matam ga hingan bai oxygen pi ne khoi ji oxygen pi ne ba si aphaba sai na te ha be wan da khoi sasing ga da ne ba ai khoi tangai phaduna Manipur government amasung Manipur gi miyamna central government hai ga da ne ba ai khoi phim chadre ai khoi amutang hawat chage khoi amutang hawlalu khoi semilon se amutang sengut chage hai bi obo hai na da lupa crore kya darkar oge crore songa darkar oi lising manga darkar oi or na daga na lakh am darkar oi hai bi obo si kamai tong pidu no pina ba tangna se khoi ma tangna se adu di natte sumna kan da kana borom da di tawde adu kana da ka sumba sudari ta honinge sumbo da ningai ta honinge ba so to na honorable chief minister in biren si sumba package lo na ba ma hona de ngam de ama tawde na sumna kan da rajniti rang sagati ba adu gi mohta khoi mamang khang da ma am do sagal mamang khang da bai di moi maram budel ram gani ko khoi na ubu da di kan to ba le na je ko aduna sigi adu mai people me am na wari asomna kan da na kamai tawri government sem ne na asomna kan da na kem tawnari ada Delhi da passionary emile kaya sin leite kaya leite ge ba emile tam mga mapan lei loimak adu de khoi leipak si miam se kana na kamai tawri ge ha poni da si por se aduna sigumba awa phim sida khoi kamai tawdana mayok na ga ge ha potu ne economic measure kamai loni kamai sel thum kamai sinani kari ating ba thame adagi di seida kanon DP na lor si cabinet lo kari kai cabinet lo ba si mamangi cabinet na loi lo waktani cabinet na lor kanda si madi swai tor kanda matam khadi thinga si ko thaba hapasi bi yongune amdi yeng na seba ngasagi mi kaya post lo na bi mi kaya interview lai khangbra electricity ki mi kaya lai mi lising hopum da lai lupa sama lowe phom thajan bada lai ba mayam na mayam jing do nungsa gi masai sar matam sida queue le phalim ne phom thajan bada queue le phalim ne yengo education gi da yengo mayam yengo RBI kanu gi khoi gi IRB gi yengo mayam taw jing yengo adagi mapan dagi aeroplane tonga like tam jing do thabang masam phangni ha bu ti yenga lai ne ba adu mayam na kana nam thak taw ge ba kana nam thak taw ge ba si yenga dam ne ba adu kamai taw na government ji phai ha ju no khoi na sini
ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯈꯣꯏꯁꯨ Okay, financial discipline kaibagi yam chauna mami tare maramdana adai dudi yanidaba wafam mayam phongdok piri adubu hojiki oinadi hojik leibo overdraft aduga sidagi financial health room da khara phana changjan bagi mai ge se kamai ugedagi habne adubu BJP go na phongdok pibadadi hojik koi chumthokpo horpagi timing ni ana basi diagnose toraga lying pada hiccup khara yorpo wa khatani hai adubu mamang da he khoi uja Chinglen na su haijaba koi gi haibi ba koi gi Manipur gi kaino se economy si ICU da leiba drip ka ya la leiba du ana ba ma gum han su he hai bi ki kawai yang bi ho hai se masi streamline torok pada ana ba laing ak par thengna ba hiccups ne hai na lobi dori bra na tra all the drip ya leiba ICU da leiba adu gum ba koi economy ne hai dori bra adu su handak de drip su satok khib ne hai dori bra kawai hai bi ni ana basi yam lubune na sum koi BJP spokesperson is hire ko ai chu dum hai jai yam critical oi ba ana bane critical oi ba ana bane critical oi ba ana ba di kamai to gida khoi critical care da experience leiba doctor change train torba doctor change sam chamba junior doctor amari yengadi yam the critical oi ba ana bani na khoi mai ba nahana mai ba sarga ma chatu ji symmetry ne aduna adai du de ne maru ori se adu sambadi khadi phagala bani adi da khoin mai ge sagi BP wangkhalak pai si hoi guli macha masu khara chahu da bagi ma se stroke to gi bani hai bagum ne tawri ji stroke ne ba aduna ngasagi ICU da leireba anaba amada koi matam kharagi wena ngaktang gi wena koi magi ventilator lokhuk pai wani sugyo shona nong ni sam hapsal ani haibane ma di koi ICU dei thoro hai hojik leireba Manipur film ICU dei thoro hai adum leigane adugi chap chaba diagnosis sumaina tawi haibagi ai be document leite adune ai no fight paper haizeri se ai be document koi phai haibe wani se finance ki department gi natraga mari leina authority gi hoji powder clarification amata officially pirak pa leitri se masi makoi adu ai khangam ne na khale makoi khangam ning khale aduna sumaina koi gi ai shuda leriba anaba ma masi gi koi gi ventilator bo lokhop gi paw se lera kanda hoji pham munaba gi lan ga tawri se masi yam ikai ni ai ne aduna masi kana gumba particular person ma ki responsibility na taba ai apun ba akoi collective oi ba masi gi responsibility je puna lobam thoe ai gi motor aduna hoji si pham munaba gi natraga na koi gi magi jagoi khutek to gi paw sina koi gi news oi ba se ai di nuai te ba sigis ai di people first power second profit second hai bio power fast profit fast people second na tarokan da di ngachagi halakbu kan da di mikha pole ma to mayum da mikha pole le ma to som da langi da adu mane bata du aduna ai gi tawjaning ba pildi hoji adum bagi matam du nate hoji people first number oigadam economy first na adu ngachagi nightmare hari do nightmare du aham da koi modi se aham bagi modi 1 hai tare sida koi nightmare ni koi nang na thab pini crore ni pini tha sahi na pini hai do nang na pini ba thabak tu di economics ni hai gi na koi na ado matam du ya gi de de Manipur gi su sahi khuding gi thabak la ma makai pini na hai ri bane la ma khai pini ne hai ne hai di loina khanga bane ma matam da leiri film si or kani je khangi bane ado ri sahi ma da la ma khai pini hai do karma matam gi sahi no du ma di palam dam ni khangdre ko ado hoji ki hari ba koi na economics hai gi ba do madu ngasi di Modi ne admit tawe karma matam tawi election mamang tawti election hack matung wasak lo na mit tawe masi NBC mana tawe aduna kadawi akoi gi thabak si gi felt job gi front ta nightmare laire ai sakam na phongba reporter last 45 years sida amuta ugitreba mongi khwadi wangba unemployment rate si laire ade CMI ina piba reporter su wange adigi amarom nanam kadawre job front da mai thiba na tana koi gi economy sa masi amukta oigidreba sahi manga sida amukta oigidreba mongda masi koi gi slow down tawre hana ina hajaidana koi bullet ta chalam mado hojidi block ka ta chatkre aduna maruina Modi ne yana na masi makeup thora kanda man admit to basa masi koi economy sima yam haidagre koi gi last quarter report ta 5.8 gi henwa ngamdre last fiscal year gi last quarter se 5.8 gi ngamdre aduna China na mu yam mu henga kare bujik se koi na hana mang da chalam ne masi ma admit to adi ani subadana job front ta crore ani crore amaga koi gi lakh tara gu mathak mangi na koi na hagi bedo madu ngasi di ma admit to kan da kai tawi man yana na cabinet committee ani sem amana employment yang na ba adu amana economy se da masti te sapu se pin na ba ma koi corrective measure se chuna lokale adu ga mantri su reshuffle tawe haidi fail oiba performance liti jana phatki da ba ade party da loyalty leita ba koi nan khana ge da ade nuksit sitana una leng bahuna de nuksit si swai de sit por moi Delhi dagi sit pa nuksit na swai de una leng po orangone na koi hai gi beto aduna reshuffle toroktana mantri kuntratret mamang de or mantri kuntratret handaki se yholak ta basa masi maski zu kharangai mari leine hai si lokthok pa da koi na khangmanga me
aduna Manipur da su madu mai pot khar lai rabra kaina akoi je khalu bane torok pasu ai haibe dingamde aduna hojiki sa ina thamjaning basi yamna lurai de koi virtual anarchy financial sida virtual haijabani ko almost collapse si torok tana virtual anarchy lagadi masina koi not only economy da phibam social paisa masina political and social cost am thina wangne yam sathiri stability the problem lakadoini uncertainties lakadoini chaos lakadoini ada amu hena lurina mai nga sagi committed liabilities na ama leire haidi atai tai di mana cross to ban tawdra employment to ban tawdra matam khara thingen khalaso atai tai da mana kogi sen thaduk thajin tawbada matam khara gi oina athingba limit ka pidra khangai tawramani khali akoi hayung ji torok payare simasu dum torokine ba ada yamna luridi committed liabilities na committed payment na pida ba yada ba pot kharle si manungda interest payment adagi salary payment adagi pension gi payment hai ba hom ji tawda ba soya de masi committed payment ne ada luridi hojiki hai ba ten ji changhan gargadi masi default thor ko doine hojik Manipur da koi haina ba ni tolop koi tha khoding gi tolop pire ka hari se afang ba kharagi wa ne ba hojik tha nipan gi tolop phangda ba taru ki tolop phangda ba mioi thousands ta lebe Manipur sarva shiksha abhiyan yang ramsa yang adigi atai de atopa department me hom da koi tolop pibiu tha hong tolop pibiu tha taruk sure taret sure nipan sure tolop yaudana koi satra gi mamang da koi kamaina phamaga laik tak pangam duino ka haiba mayam koi nenagrabane aduna hojik piri sisu koi gi tolop sisu loina piba ngambadi natri aduna hojik lurei di hana pijarami ba semaro na koi ojaga police ka ni masing yam yam bisi masih da koi gi non plan revenue expenditure si ang papangne hengkali sisu police ki sisu yang wang hengkaleba yang wang hengkali more than nearly 2000 crores ku magi chang yoksal ka doine sum changsan gargadi ana masigi matak da masina koi gi default si thola gadi hen aruba phim si ma ga doine aduna aina thamjaning badadi hojiki si amna critical oi hare koi BJP ki person su masi miti share tawre aina di masi yang so dum haijai ko ado yamna critical masi care gi matang si laabni na masai da koi expert darkar leba adi specialized super specialty ka hai si adai du dere benatro aduna financial gi matang si yam aru film ni aduna masai da koi gi magi afaba think tank adigi expert sing sakana ko bi gadam session pi bai si koi na kaurakan da pi dori ne koi di pizza ba yam koi re sakana hai wasak lo ben mitu dagi koi de ai de dum pizza ga la e ado response di hoji phauti lak palekte adigi amana ai another ai kitang hain gumna another contributing factors sai koi kanon have the sumam le BJP spokesperson na mamangi koi gi 14 finance commission gi mana piriba rewards Manipur gi piriba rewards se Manipur na tasena tangai fadaba darkar leiba mana proposal to gi bisdagi handana piraktana for duna maduna koi gi sentum de chaitheng kara pi simusume adu ani subaya maru ba amaga leiri koina state ki economy salary se source ohum dagi ne amana finance commission adu amana planning commission adu government of India ne ada lurai di planning commission se ikhang khong dan mutha thokra te anoba koi modi wan gi matam mutha thokra hai ba planning commission ji mutha krabni na plan gi ona phang jagada ba koi grant 1500 crores ki 2010-11 da di sahi ma da koi masigi ahen ba grant hai tare masi 1500 crores ku phangame through planning commission hadi sigi plan gi hai tare masi phang masi koi magi flexibility khar le bai di samnai da koi na loisin project loisin bona ba da adai kari gumba koi tangai fadaba lakpa matam da urgency lakpa matam da koi gi relief khar pi ba yabagi koi state ke khutta hak khar leija bai tare madu gi duma pura stop to re 2015-16 peak phangdre 2017-18 phangdre 2019-20 hoje amata phangdre aduna masigi gap sa makoi na khalam mana koi gi magi central gi devolution finance commissioner 32% dagi 42% si masi magi shareable pool dagi state ta thungba sakthung ji hangalak pasina marmoidana kokani khalam mane adubo yengma matamda 42% hengalaga su haiba pan gi ran kakki basa masina marmoid yog bangamdre aduna special category status mutat kiba adu plan gi grant si zigi phangam basa additional koina phangjaramba ahen ba grant si phangta basina su yamna chawba akoi chaitheng ma pi gibane adu masi ain hajabane te ko state government masamana phangba akoi magi documenta masi yam chawna palle Okay, reason mayamam leire hoji financial crisis sama overdraft am lak kusibu adubo so ai sida kogi kitang kogi economics tagi hada kitang haidoga matam budi punoi loire yam ten koi pakum chelo jo ge koi oja nongpoknganba dagi halak chage koi reserve bank na thokpa notice hai batare sigi notice hoji ke viral loire everywhere mayam dloi leina re jun gi tarik 30 ngarang pong mani ngasi dagi thingjen ma hongni habne adubu yam nungai bam na sre the secret hand time masi secret document oido male adubu si mayam dloi yor ko hai ji
masi hoji khoi manipur da yam kanna ngasai oza ani na chutak pi khiba khoi phamuna bagi haiba tare adon yam kanna sanction narga sule hai arunga ngasi khoi phangba paw da hai tare BJP gi MLA kurma thogi man ga tara marina khoi neda gi khoi keno sit convenor sit chi re bisang khra khoi chief minister sindok pi hai dana adum bagi leibani na swai sida secret thaba khoi information ama mayam da loi yohlok pa hai si ado ai dugi conspiracy ama su oidori bra khoi ngasai economic crisis to ngana thamraga madu crisis ama lere madu gi advantage lo na bo oigadra ha ko maju lai kari thaming da ken tam madugi pakhum dudi aigi jurisini wang drive tare madugi kaya tong okay jurisini wang da lere hai bada koi ngana wangang gi tawri sing pol ha no da hmat da ga kari bo hum thabin gi sum document se tam easily phangan ma document lobi dori bra tak ma yam matam chana thadok pa document lobi bra secret thabrina secret na lendo male adusu mumbai gi SBI gi chairman da thaba dum ba document ni manipur da viral hoy kanogi state government da copy ma lai lamgani somki madugi do ada copy di memang loi chalangani bank branch kan so loi chalangani aduna hojikti social media ma pang kan banina masida section bagi thotong maru oide madu na yamna kan section dana kanada showcase sokta banina ai madu thotong lumna lodi na thamjani okay thotong lumna lodi adu sa sida political ba miyeng yenia kesu leitena haibi wafam ne du maru indi hojiki onade overdraft ama leirbanina financial crisis se haure adubu haurisi ngasi ngarang da hobnate handagi systematically aduma koi kairga lakpa tum financial crisis ne adubu handak laiba ano bachahi gi haiga tare koi financial year sigi ahanba khudol si yamna apaba khudol amadi oidabni na masena makata na soction ki batarga di koi state ki economy si oja Chinglen takpi ki ba koi hanagi dum ICU da leijaba dum laba economy amani adubu hojik RBI na just ventilator da lokho ki ba khatani tarikun da ventilator mo hapchilani haire kuma thoida gi ha kane ba kuma thoida ha kane ventilator se ha pa yar kane adu su ne ventilator hapchila pa targa su economy dudi nate July ICU da pa dollar ro hai July gi thagi talap kanu gi jun gi thagi tolap se July da pidoi ne ba okay masida pi bangam da phim ma lak pa yai ba pi daga sukra theng darga tang gi matum daga pira pa yai okay tolop nan sen rakpa na daga theng thar pa yai it means simply ko gi economy si aduma ICU da lai gi ni hana jo lere lai uji la ke ni hujing ngaki oina ventilator da lothok pani try to buni haibu gi mafam duni on den ngasi onati manu hungi tharamse matang chalo senjer gi ngasi gi tharamse da oja nongpoknganba oja hemantamadi oja Chinglen lembir tungasi gi tharamse bu thawa happy khiba amadi mapung phan gi dam ta oja humba amukana tha so khonok cheri appreciate your joining Masin ngasi gi manu hungi tharam ngasi gi edition se karam to bi bage ko kan pi agane ko email id impacttvnews@gmail.com natraga ko gi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pi agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari